uhamba indawo futhi wena uhambi la uhamba le kude Ekugcineni. emakhaya uhamba ufike ey'ndaweni la engakaze ngize ngibone ukuthi ngangacabanga ukuthi khona indawo enje e-South Africa kodwa ufike khona. Okay, ngiyazi ukuthi i-foundation it's because uyiqale because of who you are. Yabo khona lento kuwena nje ngiya-understand because I feel like nami nginenkinga efanayo. Masihlale sixoxa lento sihlale sikhala ngokuthi sinalento nje le esinayo ongeke futhi uzuyisusa. But mina yami kulezi zinto zenzayo akufiki yini la inhliziyo ithi xhifi sengikhathele ngoba ukusiza abantu akulula njengoba abantu becabanga. Kwabona labantu basizayo a problem ngokwabo. Inhliziyo kuba njani mase kufike la ithi xhifi khona? Asiqale ngokuthi ukusiza abantu ngiyathanda kakhulu ngoba vele ukuqala kwami nje I think kwaku-2011 2012 khona indlu ngangihambe noCharles weSolezwe yes nalo bani intombazana kwaMbonambi uNqobile khona umama wegana induna esasifuna ukumsiza leya ndlu sagcina singakwazanga ngaxhaswa abantu ababili abathathu kwagcina kungenzekanga ngoba namanje isekhona leyo ndlu iwafu kwasho ukuthi abantu bakhona babhubha-ke yabona ngabe sawuzuqhubeka kodwa isithathu sami 2011 or 2012 lento vele ikumina ikuma-veins angikwazi ukuyihlukanisa nami kodwa enye into engayibuka ngathi mina ngoba sengiseredweni lo 2 minutes lo 2 minutes singawudla sonke mani manginabantu okuthiwa bayangilandela bangikhonzile ingakabi khona social media ngathi hayi ungawuphendula lo 2 minutes kube SABC Ukhozi FM bebenefit ukuthi ngikhulumile kube umlaleli lo okuthi umlaleli sihola ngayo bese kuba yimina lo hayi singakwazi ngoba ziningi izinto ezithola umuntu osebenza ukhozini yabo uma usebenza ku mainstream kuningi okuthola kuthiwa ukuthola ngoba uthola amagig uthola amathikithi amahhala abantu bayakuthanda ngasethi kwangakhona ukuthi uplowback no kwakuthi nje mina ngiyacabanga ukuthi ngoba bengithanda kanje ngiyakwazi ukuthi ngisebenze ngakho manje mase ngifika lana ke hayibo iradio ngiyibona yazi iyamhlula umongameli iradio inamandla ngendlela eyisimanga uyabo phela iphone call away mawutshela abantu futhi yabo manje sengiyamangala ngize ngathi ngokujwayelekile ngisaqala bengifike ngithi nasi isimo sinjena siyacela njengamanje kule mncwabo I think ewu3 wakwaDoyisa ubhuti odutshulwe lapha eBhalito wadutshulwa amaphoyisa ngendlela kwathiwa iphutha lo bhuti lo semasifika ngathi okay hlalani inganyakazi sizoyenza lo ningenzi lutho ni kwaba umncwabo la ade kugqitshwe khona abantu abawu2 wasemzumbi umama nendodana waqhitshwa semasifika khona ngathi sengiyazethemba ngempela abantu ngiyabethemba ngathi njengoba nisosiza inhlalani kanjani mina ngizokhuluma nalabantu obasibami ngisho nini ngathi ngizokhuluma kwavele kwenzeke into ongayazi masifika uLundi ingane edutshule emaponye afika ngathi bomama hlalani ningabesanyakaza manje sekuzokukhuluma thina sikhuluma manje thina obhuti bala ekhaya nina nizosho ukuthi nifunani uvele bakwenzela isimanga uyabona sebekwenzela lento ongawuthiwa izingane zithi amangodo ngendlela abakuthemba ngayo umswela abantu ngendlela abakuthanda ngayo abantu kodwa ubona ukuthi bakuthanda uma usukwazi ukuconverta abantu babe imali sosebenzile usukwazi ukuthi convert abantu babe imali ezosiza omunye umuntu hayi wena ususebenze so manje sekulula kakhulu ke manje kuleyo yobukhuni noNxiwa kwafika khona enye indlebe engiyakha ngeke ngisho uthuphi ngakhela uma ebengakhela iwe nangani ngiyayizwa lengane ngiyayizwa ngisho uthi hey lalela masiyakhakelelo siyakhe uyabona mfowethu siyakhe sakhela omunye umuntu ngeke ngisho ukuthi ubani aze ngitshele umuntu phela ayikho into yangiphatha buhlungu no ingabe ngisamusho sibasosuke bekwazi ukuthi ubani angabe ngisamusho nosisi engahluphi umuntu emakhelile engahluphi wayengenamuntu lo muntu umfika sizokwenza i-background check saqala sayakha indlu kwashesha futhi kwasekubuye kuma lapha nalapha kuthe kuphakathi wayeseba nabantu bakubo wayeseba nomzala wayeseba nobani uyabona ke ubethi ke avela athi umsweli phela mina ngifuna
into ukuthi nokuthi ngoba imali yami le abantu badabhela mina ufike ulethe izinto ezithize uyinikezwe abantu athi apha marisita khona apha lezi zinto beyinikezwe mina benganikwa wena apha marisita khona phela nje inyembezi zami mina labantu basuke benika mina ngifuna uyilethe njengoba injalo le mali kwenza njani manje ayikho into uyabona futhi yabona emhlabeni yabona ngoba angigive uphanga la futhi ngagive upha kwasiza abantu ababeseduza ngaleso sikhathi ngeke ngisasho ukuthi obani ngoba bazosuke bekwazi ukuqondanisa kanti angifuni kube njalo kodwa nje akekho umuntu ongihlukumeza njengalwa muntu kodwa ngamakhela indlu siyakhana abantu base South Africa sayakha yayinhle kodwa into engahlukumeza kangayo uyabona ngizizwa ukuthi uyabona ke ngempela nguzero sengihlupheka uyabona ucelela umuntu angithi ungene enyawo ecathuleni zakhe zokuxakeka kwakhe kugcina sengathi uthi wena oxakekile ugcina sengathi lena iyo feeder ingane zakhe abantu into abangayazi ukuthi mina ngine foundation Andamsel Foundation u1 ngibe nekhampani yami angeke ngiyibize company yami nje sebenza ngempela futhi bese kuba yimina ngiyasebenza hayi ukuthi mhlambe nje lezi imoto lezi ezazi lapha emtateni nazo zisasebenza ibambeke ibambe lapho ibambe lapho njalo lana bengizele ukuthi sizokhuphula umsebenzi wakhe hayi wami ngiyaxolisa bengithi angicheck phela ngagcina uqeda iparking kusiparking sa uTebra Phatha nje wathi waqhamuka Tebra Phatha phela wasengifake kwi-spotlight hawu kodwa ngoba usibumpisana bekhona nje futhi wangabe sabhekelela ngathi mina uyabona ke manje kungcono manje ngihambe lapha noma la ngoba kurepossesswa kwasasa nokwakhe ibambe lapho kwaba nje nesimo esinjalo nje ngawa uyazi ngawa ngasana nemoto yodwa hayi angisalanga nalutho ngitheke ngizangathenga imoto ngo2014 qala phansi ngaloka ingawa singiswa ezinye izinto engawa khona engayeni Debra Phatha hayi Debra Phatha sengiqedile naye ngase ngisengiwa nje kushuthi naye wasevula uline ukuthi ngiwe engawa ngathi bhu phansi ngawa ngaqala phansi ngayiqala impilo ngaqala hayi ngaphinde ngawa kodwa ke hayi sekuthi angeke usawa futhi manje angeke savuma there's no way ngeke nje usawa kulezi zinto ezingaka usuzenzile nemindeni emingakho ngicabanga ukuthi ngeke kusenzeka ngine show mina kodwa ke ngoba ngiyazi ukuthi kuzo thethiswa o producer manje nxa isikhathi na ngifuna ukuthi ngafiki lento ngifuna ukubuza ukuthi pho usongena kanjani kwizimpi zamaskandi ngoba ngizwe bekhuluma igama lakho ngangaba happy yabo angakufonela futhi ngalesi sikhathi wangibalekela ngise ngifuna ukwazi ukuthi usongena kanjani manje kwizinto zomaskandi ngoba angikwazeli lezo inkulumo lezo and ke ngale yazi nengwarisha kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ngangibuka ukuthi kumaskandi abasadlaliswa abantu bakhona badlala ngesibhamu yabo that's why ngangekho happy mangizwe igama lakho kuleyo nto no ngoqala ukuthi ngangikhuluma ngale yanto yazi angithi wakhomba ukuthi haze ngikhulume lutho ngiyazi phela uzoyikhuluma ngoba ngumina umahluko lowo sizoxoxa ngoba siyaxoxela kodwa nje na into yenzeka kanje kufika inkulumo ethi ubaba 12 akekho kahle ngizwa phela inkulumo ngazi ukuthi ngayizwa phela inkulumo ngase ngikhuluma noZondi wama driving school ngathi Zondi khona ku Facebook noma ku YouTube sasibuka khona inkulumo angazi wengane yami noma eka celeb eka advocate celeb yes advocate celeb ngangade ngenza leyo interview bese lapha ezansi bese ethi kuba khona umuntu othi nobaba uThwalofa akekho kahle ngenelela baba uMsweli ngisuka lapho bese ngithatha ucingo ngifonela uMG Zondo nama driving school athi businessman ezwanayo na ngithi ngwenye naku kuthiwa ubaba uThwalofa akekho right ithini lonto le bese ethi no mfowethu angenze nje uyashesha kuZondi avela fonela uSigwebo umalume wakhe uThwalofa amfonela amfake sibe kwi conference call athi nangu uMsweli ethi ucela ukubuza indaba kaMalume wakho uthi ubone kwi YouTube channel yakho ngoba ngambone kwi YouTube channel yakho bese ethi usho Sigwebo akekho right uMalume akekho right
bese ngithi mina akekho right, akaphathekile kahle, bese ngithi hey no mfowethu, makunjalo leso simo leso ngeke phela sivume ingqalabutho yethu ibe sesimweni enjalo kanti nasekhaya akukho kahle. Bese ngithi mina kulungile-ke ey'ntweni zonke ngizovuka kusasa ngize ekhaya. Ngiyavukha-ke ngakusasa sengitshena uZondi engizovele ngivuke ekuseni futhi ngikhansele everything ngoba u-12 phela usebenze nophuzi shukela. Uphuzi shukela uyena ngqalabutho kaMaskandi. U-12 ube mncane kuyena kodwa umuntu osele nawo u-12 koMaskandi. Ngithi ngeke sikwazi ngoba vele nami ngikhule ngiyawuthanda uMaskandi kodwa ukuthi angibonakali ngakhona ukuthi abazi ukuthi ngithanda kangakanani nokuthi ngilandela kangakanani nokuthi benguthenga kangakanani abazi. Bese simasifika khona-ke hayi senzile angithi-ke mawuzosiza ufuna kwenza i-background check. Background check uzosizwa amavidiyo kwenza ukuthi mawusukhuluma nabantu uthi nasi sima ngisificile. Alright, ngiya lapha mina ngiyobheka isimo sasekhaya siyobuka ukuthi yini esingayenza. Senze i-interview bese-ke mase kuzovalwa futhi base kuzovalwa bese ethi hawu lapha enye into ake ngibonge lapha ade ngihlaselwa abafana. Ngiwathatha i-mic nje mina ngiyinikeza uSigwebo Sentambo ukuthi sesizokhuluma naye avala bese ethi hawu ungakahambisi hayi ake ngibonge lapha mina kade ngihlaselwa abafana lapha ngihlaselwa abasho ngamagama-ke labafana. Hayi ngiyeke bese ngithi mina yakwenze njani baba bese yasho ukuthi hayi ufuna ukubonga kwamasipala waseMhlathuze khona insizwa esebenza khona yamnikeza inkomo nganoma inkomo nani kufike lapha insizwa zona lezo Maskandi zize lapha zizombona. Oh okay right, sengithi-ke mina-ke babekuhlaselelana abafana la ngisho ukuthi la ngaqala khona ukona bese esho ukuthi hayi bese ngingqondo ukuthi bafuna ngazi ukubekwa amakhosi mina angiyibeki wasesho leli igama afa ukuhleka ngahleka mina ngahleka ngempela-ke mina ngiyahleka mina kodwa into engiyihlekayo ukuthi loba kuyisibhedana uthi umuntu ongayishayela isiginci hayi usuke ukuthi lowo muntu wathini konje osho ngane yami yini igama lakho wathi ipikiri wathi isipikiri wathi uyaqala uyaqonqotha qo manje into engiyihlekayo mina nje ukuthi hawu nabantu abaningi uThokozani Somnandi umngani wami my friend ayikho into yonza kaThokozani ngingekho ayikho into engiyenza ekhaya ngekho manje ngihleke ngicabanga yena ukuthi umngani wami le nje speaking ngizothi mangiphuma la ngimfone ngithi unoSpikiri wena ngizosho ukuThokozani ngingazi ukuthi mhlambe labafana lezi insizwa ngathi abafana lezi insizwa zizothatha i-offense so mina ngangiyihlekelela kodwa ngicabanga ukuthi omunye umuntu umtshengiseni bezwana naye futhi naye wayeshayelwa isiginci so ngiyihlekela leyo nto isuka lapho semakusuka yonke le msini bese ngithi hayi ngoba mina ngimdala angisebenzi ukuba mdala ngayithulela ngayivalela umlomo kuthe noma sekuvela umuga kubuka lo mfana walapha amaphumulo ngathi mina ngoba ngimdala ngizokwenza izinto zobudala ngoba ukhona usondele nomndeni wasondela wathi Wamsweli lapha engathi kuphandle ekhaya sicela uzobamba ngathi no ngathatha ucingo ngafonela ngaya khona ekhaya mangibuya ngafonelwa uhlalo welembe wamatekisi wathi ngiyalibona udaba lakho Msweli ngicela ufike la salaphana kusepalitho lapha wafika khona wathi asingene wasethi hayi mfowethu into angakusiza ngayo nensizwa nazo insizwa singakuthengela inkomo mfowethu uhambise lapho sibonile ukhala sathenga leyo nkomo sahambisa bathenga leyo nkomo mina ngikhipha ngalutho phela ngokuthi nje bayangazi bangazi ukuthi ngimele sahambisa leyo nkomo kwaphela kodwa nje kokunye kuyefuna ukuthi ube mdala kakhulu kunesimo esenzakalayo bakhuluma baqeda ngayivalela umlomo ayiqhubeka nento zamba ngimdala phela ngiyona ingane so izingane kungenzeka ukuthi mhlambe nazo beyijabula mhlambe beyidiniwe kodwa wena ufuna umaintain ukuthi umdala ngoba khona izinto engingabanga mnanga nje abazisho ngawe ezingahlalanga nje kahle ngangibuza ukuthi wena mawuyilalela lezi zinto ehleli kanjani nje kuwena into angayisho ngoba uyabo phela ukuthinta my past mawuthinta my past mina ukuthi uma wengane zami sahlukana ukuthi sahlukana kanjani akulona idoko lika Jacinta ukuthi agiye ngalo ukuthi kwenzeka kwaphutshuka kwagcina sengene einkundleni zokuxhumana ngaleso sikhathi wangena ngaso kodwa kukhona ukuthi ungagiya ngakho ngoba isilonda lesiyana mina ukuthi
uthi sahlukana kanjani kodwa ukhumbula kade siyindawonye isikhathi eside True. sanebond sineyingane ezikhulile naloya muntu ababemgxibha ingane yethu yokuqala ngicabanga 32 insizwa nje mawungena la ngathi ubaba ngathi izala mina insizwa nje eyikhona so uma mina uzothi uma usugxibhile mhlawumbe sengiphakamisa umoya ngoba labafana ingane age group efanayo sengathi ngoba ingane angihlani nazo ukuthi ingane zi-act bese act wrong ngoba into engayenza same time ngafonela umfana omdala ngathi mfana wami ukuphi washo la khona ngathi ngicela ungakhulumi lutho yezwa baba wathi ngiyezwa baba ngathi ungakhulumi lutho yezwa then izohengishwa yimina ngoba ngiyazazi ingane ukuthi zinjani izovela ithathe ngo left bese kwenzeka izinto ngoba phela babona umswele ehamba umswele abantu ahlala nabo baningi kakhulu baningi nabantu aba right ahlala nabo umswele nabantu aba wrong abahlala nomswele abangavele bethatha izinto kodwa ngathi ukuthula kwami kuzokwenza ukuthi lento ingabhebhethiki ngoba angifuni ibhebhetheke kodwa kuleli lakho ukuthi lento ayihlalanga kahle namanje uma wengane zami sahlukana yes fair enough into yaziwayo le asikho isidingo sokuthi kube khona omunye umuntu ozothatha lento bese ihamba isina ngayo ngoba lento ihlala kumina enhlizweni ngoba imina phela emawuthuka yena uthuka mina kusafuna ukuthi ngimvikele ngaso sonke isikhathi ngoba ingxabano yethu yayingasho ukuthi manje sime lapha ezweni adliwe izinja ayikho into enjalo so ezinye zezinto ke othothi ayingiphathanga kahle angiphatha kabi kakhulu kodwa ngathi ufuna ngibe mdala kuba naye futhi ubudlelwane bethu uma ingane zami yabo kodwa ngamfonela ngalokho ngamfonela ngathi ngicela ungasho lutho ngicela uthule ngizoyihinglisha mina ngoba phela egcineni kosuku sineyingane sinobudlelwane sahlukana kodwa akusho ukuthi sengathi engibona ngidliwa izinja angiyeke ngidliwe izinja sengathi idliwa izinja ngithi ngoba no can't be right masenze into enjalo kodwa nje yona ayingiphathanga kahle ngoba zonke phela lezi ingane lezi zilekana nezingane zami yabona yeah so i-apology wagcina itholile umthandeni njani i-relationship yenu njengamanje yabona nje lokho ngathula lokho nje lokho ngayithulela nje yabona ukuthula ngathula kaze ngifonele umuntu ngifonele umuntu azaxolisa ngimfonele umuntu ngivalele nje umlomo wami ngiqhubekela nezinto zami ngoba ekugcineni mina ngimdala umuntu omdala yimina so laba abancane kunami ukuthi bebenzani mhlawumbe bebethunyiwe mhlawumbe abathunyiwe mhlawumbe baphusha iagenda ethini mina kufuna ngimaintain ukuthi ngimdala kubo kuphela as long as nje mina ingekho into ephuma mina ngoba into engenzeka manje ngakhipha igama ngoba ngishilo ukuthi baningi abaningihlala nabo uzokhipha igama bese umuntu uyangibuka azwele kakhulu bese actor on your behalf then ke seku-wrong kakhulu akufanele uthi ngoba phela ububomuholi uzoxova isizwe vuma zekushaya nje ubheke phansi befona baningi ababefona manje bafowethu mhlambe bokuphunyuka ulimi ngelinye ilanga siyohlangana sikhulume nabo kodwa ukuthi sobe sikhulumane lena angifisi kube indaba esingaphinde siyirevive ngoba ithinta kube bebethuka mina ngingedwa is fine kodwa mawuthuka mina ungibhanqa nomuntu besishade naye sure ngoba nezingane ziyathinteka phela lapho nikuthinte kakhulu ingane zami yabona kanti angifisi ukuthi amaphutha ami namacala ami ngoba phela ejasinta sibuye nika sibayeke lelo daba sikhuluma ngalo ukuhlukana kwami nonkosikazi wami mina I failed ingane zami mina I failed ingane ukuthi unkosikazi wayenzeni kwakwenzekeni but njengobaba ukhumbule phela so ukhuluma nomyeni wakho uzokutshela ukuthi sisuke emakhaya uma ulusa inkomo zadla amasimi abantu kushawa wena akushawe inkomo so kusho ukuthi uma ungayiniki ithuba lokuthi inkomo iqaphe inkomo ngayinye ukuthi ziphi ngasikhathi sini uyiqoqele ndawonye kusho ukuthi izodla amasimi abantu bese kushawa wena kanjalo ke nasekhaya ayikho into ozothi uthi hayi manje ukuthi inkosikazi wenza ukuthi no where were you ngalezo sikhathi ngoba uyilida and ubaba and kuthenjwe wena makuthenjwe wena kufanele ukuthi ke onke ama-punches yikho ngithi even today I will always maintain ukuthi I failed my kids yonke into wrong yenzekile I'm the one that fails my kids yes yeah I think isikhathi sifike kabi sesingena kulezi ezi emotional kanje
But just in wrapping up, ngifile ngazuthi ngingakubuza ukuthi, do you feel like South Africa appreciates you enough? Yabona-ke abantu abanga-appreciate-ayo ukuthi phela i-South Africa sesiyayivala-ke manje. South Africa izigaba eziwu-3. Khona thina la phansi, laba abantu abalapha phansi, bese kuba khona abantu laba afotayo, bese kuba khona laba iyikhulu. Uyabona, and it's proven i-support. Yabona laba abantu abalapha phansi ngoba basupportana bodwa, basupporta my-vision, okusho ukuthi ngoba hayi laba abalapha yabo laba bane-agenda yabo laba babhizi ngezinye izinto, ubhizi la. Kodwa ngoba ngiyakwazi ukufika manje, ngoba sengifika manje ngithi emzini womuntu ngayena ngisho wakhona ngifike ngithi umncebo sizowenza. Sasuka sayiSwazini. Hey, ngilinda ngathi ngakulandela lo mama owashona wakwamaphumulo siyolanda ingane. Lo mama sasilokhu sihamba naye. Ngithi mina, hayi mama khuleka, abantu base-Afrika bazokusiza. Sihambe sesiyombheka sesangcwaba. Ngoba umncebo sawenza waba yilento le kuleli izinga leli lokuthi kwangathi ngcwatshwa ubaba obesebenza somewhere. Uthi ingane yami ngangilokhu ngizwa ukuthi abantu base-Afrika ngingazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngithi le ngane ithini? Mina bangithwala abantu sisuke eSwazini sasofika la imoto amakhaza abangcwabi baseSwazini babesicharger something like 42,000. Kodwa basathi masibeka udaba ukusuka kwamanzini size kwamaphumulo bathi asikhokhe only 22,000. Wow. Lo 22,000 azophuma kumina. Wawuphuma kubantu base-South Africa nabantu base-Africa at large. So i-support angazi ukuthi ngayibiza ngani. Abantu abangasupport, hayi ngoba bengasupport nalabo abalapha phezulu. Yazini abanye babo ba-aligned. Lento besisho ekuqaleni. Mayibonakala enalo muntu ngoba phela ngilo muntu ocela vocal, I'm very vocal. Into wrong nje. Bayazi nabo. Kodwa into esengiyazi ukuthi njoba sila phansi siyakwazi usupportana. Mhlambe we don't need them. Yeah. Asibadingi kakhulu. Into esiyidinga sidinga ukuthi thina fihla ihlazo lamakhelwane wakho, ubuntu umphako ongaboli. Siqedile masenze njalo. Umyalezo wakho kusuvala kubo bonke abantu abangabalandeli bakho nabantu base-South Africa nje in general ofisa ukubashiya nawo namhlanje. Bashiye nomyalezo uthi sinodadewethu uJacinta esebenza naye umsebenzi ocishe ufane. Cela ukuthi nibuye nizomsupporta, nimlandele bese nimsupporta njengoba nisupporta mina. Uyabona nje njengoba ningisupporta yena umehluko nizobona eSouth Africa nase-Africa at large masiba nabantu besifazane abayilolu hlobo. Hayi ukuthi kuthiwa umuntu wesifazane ngoba wenoba lapha ngemuva kweyinhlangano ethizeni bese kuthiwa umuntu wesifazane. Lona uyambona nje uyimele uyawushaya umsebenzi isupport uzoncome ekhaya ubaba ekhaya ukuthi hayi no iyasupporta lensizwe. Ngizocela nje kwi-podcast ngicela ukuthi omunye umama uzomi-invite umama Maphumulo chairperson kaSantaco eSouth Africa national. Omunye umama loya oyilolu hlobo sizomema Nkosi yami mama uSantaco ngoba nabo siyabadinga kakhulu lapha kule fight le esibhekane nayo kade simbiza Nkosi yami uSantaco ukuthi nje izwe libheke phezulu siyadinga ukuthi sibambisane kulempi makhona nina Msweli khona thina khona abantu beSantaco abantu bomphakathi ayikho into engeke sizikwazi ukuyi-achieve kodwa umyalezo wakho ngangazi noma ubusuqedile yini. Ngithe i-podcast abantu abasebenzela ama-podcast eshintsha impilo zabantu kuphela. Le yakho mina ngilapho wami umyalezo uthi asisupport uJacinta iqine le bese kube ubaso yabo. Your Facebook page fanele kube i-department wabiza ama-department. Your TikTok i-department yazi uTikTok uthi awukakhokhe eAfrica inseneyinkinga. Kodwa your YouTube channel fanele kube i-department oyisebenzelayo. Onke ama-channel ama-platforms akhona wathathe njengama-department uwasebenzele ube isigqila sawo ngoba njengamanje is a way to go. Oh, wow. Uzwele nawe. So much insight, so much inspiration, so much to learn from. And that is all from one man that we've come to know as a man who is a giver. Umuntu ke ozidela konke ukuze akwazi ukushintsha impilo zabantu. May we have more and more and more Mswelis in the world, and it would be a much better place. Thank you so much for your time, for watching. Please make sure to subscribe and don't forget to share.